hotas kengkel dami robon, hotas kongkol dami tombo, kamping ite mapastor. Ulite kos lembar ngre tamete mordewa, lites podong ngre lomori vovo, lites lele ngre jargu dede. Nekino tang kudes lamima sangir hasil gori kerja ke manle solo-solo polit, lites lembar ngre ta. Kita mordewa, lites podong lomori vovo, lites lele ngre jargu dede, sama lain itu le, mori dite Yesus Kristus. Amin. Yo, Maniko, itu kuliah tegi dami revang penjelasan itu terkait dengan torok tayo ni apa, cekeng takung misang lu, oleh gereja itu. Kuduta boto rantang tadang agama sagada anak, agu becang agu gereja. Kira-kira cok kita torok tayo tadi antu. Yo, terima kasih. Eme hitu ketengan dan makole. Ami eme mangare siap kami tevale gitu. Itu yang kau tanya ami terus eme ustai na areng kerolor. Jadi eme torok ta bagian Natal Natal ayah loasah Pak Moresus gitu. Jadi eme torok ta itu ga yo mori agungaran bahte jaru dedek olong caro morin. Iyo ite mori ngaran bate jaru dede mori onele so kami lonto torok lot seneki ulu pukul sanggeng ami anak serani one mai lutur ngelup ite mori bangka gucomong olo kami lontong namun beheng kami gere noce dan poko beheng gere nami noce mangas gana atau pite salang kasar ngampang boleh nekelis letewe dilan saya ite mori jari lain les ko boga verone tembe olane teng kampung sai di tengah-tengah mori jari mori mesin con la sai dite sanang koles lite anak sut ngasar lengampang bember kolces bengele kebe kurita lonto camelang wites one lutur ngluko itu kurle sai dite ga mesco gami one stasi ko paroki naik kita canggit kami tukas lele kopelos terokongko kut neka tetoni lami ngasa morin neka nawa morin ngaran kut rinduk kali ngaji minggu ngaji melete bari gitu. Jadi ya mencolong kali moriga sangger gesara gute gidami onel sotan selami tombor kamping itu sesalang kole latang itu mah pastora tamu tungkular jang kutein misa glukolen iya. Ai hotas ki kumpul lami curu one lutur nglobite hotas kengkel dami robon hotas kongkol lami tombo kamping ite mapastor ulite kos lembar ngre tamete mordewa lites podong ngre lomori vovo lites lele ngre jargu dede nekino tang kudes lamima sangir hasil gori kerja ke manle solo-solo polit lites lembar ngre ta kita mordewa lites podong lomori vovo lites lele ngre jargu dede sama lain itu le mori dite Yesus Kristus. Amin. Itu bagian Natal. Natal. Awane bagian Paskah. Paskah tado. Paskah kali bisa. Mulai minggu. Oleh maya Kamis pa. Oh Palen. Dia ngul Palen mo. Minggu. Apa inti dah go itu Palen mo? Minggu Palen ga. Nakap itu ga. Nakap. Jadi ya. Yo ite mori ngaran bate jaru dedek. Tanan pamang neta. Parra bokolap salelule bayan lang onde so kami mori naik canggih tukas leng ko presto kongkol onde so kamping larang ngadite mori onde so kolitite rame-rame ngongron Yerusalem kabe sekair naka tahun stawa tahun sengasangana naka caitu meraja Felix bisil samcigir te alas wainata ikut meraja mori emal gato getuna caleng kitu tahun kali tapata karanga ngampang kintu kawa ngoeng mosekanaku kali panti kecama serane kecama salib anu kecama lakko kut pangkon ya pangkon ni tuletan tembar de bein karite kecama salib sampai bikinan sangger pintu ke panes itu dami morite sapa pecing sinabi kibrit tahun naya tangalis tu katangengan sesalang kole mori latan titema pastor tamu tungklaro jauh kutem sanggul kolen
Ai hotas kumpul ami curug penelitun. Lite hotas kumpul ami rawang hotas kumpul ami tombo kamping ne ma pastor. Hokoles po lami roti agu vang goro tacilo pakai agu daran morisus. Lites lembang geta mate mordewa, lites podong goro morewa lite kos lilin gereja de kucamala ini tile morite Yesus Kristus morite. Amin. Oi, memang. Oi, alas Kamis putih. Nah, Kamis putih. Jadi ya, negiti kalau itu Kamis putih. Sama tahun sepung, onere kata pote-pote, sama kalau sudah cemol. Con dari hari itu tentang. Jadi ya, emea Kamis putih kan. Goen pak, goen. Jadi ya, iyo ite moriang ngaran, bate jaru dede. Onere so kami lonto torok lo ceneki ulu pukul sanggeng, ami anak serani onemai lu turun lu dite. Mori onel so tite, mga pedetair camping asekai. Itu. Buto nami itu tay neka inen tenipu neka hancur tanda, neka hembur le teburlang. Neka onami itu neka manga inen tenipu itu hancur tanda, neka manga daku data. Neka manga tay letan letembar debe itu onami itu lewat pandai itu. Desangger itu ke pandai situ mori onik teh hitam pecing aku bain. Pandai dami. Jadi tesuan kolega tay gue tombo dami camping itu. Hotas get kumpul dami curug. Hotas kan kelami hotas kelami tombo camping tema pastor. Pukul sepodo lami roti gue bayang bercelu pakai udara morisus. Lites lembang get tali temu dewa. Lites podo mori bobo lites leleng dedek sama lain itu morite. Yesus Kristus morite. Amin. Pendeta masuk kan itu opan pendeta. Pendeta. Dua belas masulio. Pendeta. Itu ya. Kut lorong aku lu, pintu dia sopan deh. Ay aku kata taya raja boga ya. Baca Wainata. Baca Wainata gitu. Opan deh. Pendeta. Porong rolon. Pandes nek kamanga ini tenipuan tanda yang boleh tebulan. Yang sama tahu kata mah. Iya. Nah itu buah ketuaan buah pendeta itu. Pendeta. Intinya pendeta itu ada bahasa Menggeraya. Pendeta. Begitu. Ame Jumat Agung gak? Ay matap ya. Ame Jumat Agung gak? Itu topik gak nih ho bailu. Mata dikte. Hanya tuh kena sasaran bail kita. Makin ceper agua. Teh bailu agua tamah taya dikte. Aduh hiya. Gitu. Gitu. Nah itu kan, eme Jumat Agung. Jadi, yo ite mori yang ngarang bahasa. Mori, onel soho kami kemas lemas bagara carita lemorana itu nasa marah. Mori, air udah bental retang kecil selesak bental di dena socere. Emal kita gue tenandami salaya. Di aku tahu ngasan taya, tahu ngasan pandai, kutiku pandai. Kali toe, bae pis kita bae, pecing, pis kita pecing. Nitu deh letan tema regede, ngasan aku, kamping itu mori kan. Neko itu mori sanger itu pandai dami. Tema apa pecing kami apa, ngasan mana. Neko darah itu kita cancar watan adik demori. Lewat darah itu ke bagi berkat tahun kampung tiap amin anak selami onestasi lo. Kuda nami itu tay kutbay lami ngasan tay neka manga inung tenipu kami hante tanda yang boleh tebur lang ngasan. Kuda ta vale magantang ka kami reges ngemoneke dedele onami. Kut neka tito ni kulan morin tay neka nawa lami ngasan morin ngaran. Kut rindu lami ngaki minggu. Ngaji ke mereka barang. Itulah tentang kampingnya iten apa mori nangaran lah tante namanya tahu tong badami seluruh umat tadi namanya pastor paroki begitu kolea dewan stasi ketua wilayah KBG seluruh umat yang namanya stasi ho kuntong ngami situ ubagula boklana kutne kamanga lami taiga paculang peleng kutnun galuk lah korhau yang berkat tahun kami seluruh umat orang stasi ho bailu gitu ya itu ganti torok taega ganti torok taega lewat bailu itu
Itu emang abaya Jumat Agung. itu emang abaya kali sudah. Blok itu ketiga. Luar biasa. Terima kasih banyak Bung Kemal, luar biasa. Dua-dua Aja sekali topi. benar.